A massive gathering combined with a welfare distribution program was held at Langmahati Ratanpur under the 17 Pekwar Jola Janmay Joy Nagar ADC constituency on Tuesday. Organized through the MDC CDF Fund of Ganesh De Barma, the event served as both a developmental milestone and a political reinforcement for the Tripura Motha party. The event was graced by the presence of Bubagra Project Kishore De Barma. The highlight of the day was the distribution of Rignai and yarn to over 2,000 women hailing from 20 village committees within the constituency. This initiative, funded by MDC Ganesh De Barma's Constituency Development Fund, aims to support local weavers and uphold indigenous traditions. The stage featured a galaxy of top leaders, including Bubagra Project Bikram Manikya De Barma, MLS Manav De Barma, and Biswajit Koloy, and various wing presidents. MDC Ganesh De Barma, while commencing the event, emphasizing the resilience of the party leader, he stated, "Bubagra is like gold, the more you rub it, the more it will shine." Bubagra ayub lokong tidak boleh ayub lokong di Pramotha White Cape ayub lokong ini boron baca belum kah hambai ini ni shalong ke Rignai distribution khalai jaknai ini orjago je panda songsa jagmani thai engka backward jola janme joy hambai sini madam sini nazamatiano ang orjago nukjaka kebangma lukro phaibi manjak phaimani ayang tongmai rok please kisas hati sepledi nong ni ukulo tongmai rok hingkan nuhu yang ikhan abon ni rok so khlaibi nai tongdi Bubagra phaimani bu nai lene orjagawo Rignai je distribution khlai jakman Bubagra ni yakte abu bu nai lene aboni bagu che khanai tongdi ang nung logo superna malai na hambai boni bagane takok tai bu kutsang sang nokha tini praman khai rakha chhatra pekwa jalawo koekta thaiya নকল খাই বিজেপি রা জয়নিং খাই মানে তিনি আপনার সঙ্গে মোকাবিলা খাই বোবাগরন ওয়ান সুমল ও আমচায়া বিজেপি সম্পূর্ণ করে 7-10 জন কায়া আপনার তিনি তেন ফুলর কা তাককতাই বুকচং বনি বাগাই তাককতাই বুকচং বোবাগরনে থিনানে কইমুং তংনাই বোবাগরা ননি সামং কুবই খাখামা হামজাগমা ফামচা Sobamani Vicente, Tabuk Borok Nini Loge Hazar Tongu Bubagra Nang Sadamusungo, Nini Jack Play, Nung Janini Koktai, Nono Hamia Sanaira, Kuru Zaga Tangmaya, Salsanini Yakung Yapanga Paima Bompana Bororo, Kibi Mangla Bubagra, Borok Kurudina Yogya, Jabara Bubagra Hamia Sanai, Bubagra Tokainai. Bubagrani kokno hamya sawai dafani hamari noje kasoi tangai borok kebu yogya salsa Bubagrani yakunga phaya Bubagrani ngai dafani sabung na tangai kebu yogla takok tai buhokcham obone bagindani Bubagrani koimung tongo Bubagra nini keplai nini sabung phiasa khlai tongnai oti prasa nini logine tongnai kebun chlia Bubagra ang tini Bubagra ha buoi sabai tangai chao nini kathar kuoi sabunga thainani bagai ang tar tongnai nono khiboi kunu dina thangya Bubagra ang tini promise khayo or lukuni buskan sakhi khayo nono khiboi Tiprasan mukting nane tai lama kroi ekmatra nang keplai nang na ojagawa dafana phyok malai nini sara tai kebu chang mukti maya Bubagra nini kuboi kathar nini hamjagbo o dafana nang phia sakna rei tongle Bubagra hai hintrang nana phia sak logi nai Bubagra bone bagai tabok bo khorok nai hai mia sai tong mane ababai mung sangna krai Bubagra ne je chamong abna chung success klainai masa mangle ora Bubagra na hamya sawai togla sikrai ngai bipin bikas reboti narok jasa pada chamong khai tonge Bubagra original raja original Doi nama raja ya ochini raja ne tongnai nung bono jasa pada hulde jasa pada huprede raja ne tongnai je rangsak no jasa pada samrude rangsak hupre ke singruk tai bu se chung sai painai Bubagra ne haimia sararuk tai bu borok aboi painai
Bobagrano jot haine sade phongsa tanchine phongbar aboknai Bobagrani loge hazar borok phainai abo Bobagrano kare kebo maya. While addressing the gathering, Bobagra Pradesh stated not everything should be viewed through the lens of politics. This is a fight for the rights and survival of the indigenous people. Our goal is to secure a better future for the next generation. बीजेपी का नेता ने बोला है कि एडीसी दखल करबे। मानव वो विश्रामगंज में दखल करने का कोशिश कर रहा है, कंचनपुर में दखल करने का कोशिश कर रहा है, हमारा एडीसी को नगर पंचायत बनाने का कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं यहां में रतनपुर में मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। एक टाइम आएगा जब आपका खुद का आपका राजा अगरतला में दखल करके तिपरासा को मुख्यमंत्री तिपरा का बनाएगा। उस दिन आप चिल्लाना। लेकिन अब थानसा रखना है। थानसा का मतलब होता है प्यार से बात करना। यहाँ में तिपरासा कोई सीपीएम का हो सकता है, कोई तिपरासा बीजेपी का हो सकता है, कोई तिपरासा आईपीएफटी का हो सकता है, कोई तिपरासा कांग्रेस का हो सकता है। लेकिन हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, सबसे पहले तिपरासा तिपरासा है। पार्टी बाद में करो, पहले तिपरासा को एक करो। हम लोग का संख्या बहुत कम है। कितना है बोरक लोग, कितना है बुरी रोक लोग? 12 लाख 13 लाख। और अगर तिपरासा आज थानसा नहीं करेगा, पॉलिटिकल थानसा नहीं, दोफा का थानसा, अगर हम लोग थानसा नहीं करेगा तो हम लोग चीनी हाथ चीनी नाइकोल फंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लोग पहले तिपरासा बनता है, पहले तिपरा जग बनता है, तो आपका बच्चा है ना, ये सिकला सिकली चला, इनका भविष्य ठीक हो जाए। यहां में बुमा लोग हैं, आप चाहता है कि नहीं आपके घर में बच्चा है, आपका घर में बच्चा और बेटा बेटी है ना? बुबागरा आपका बच्चा, आपका बेटा बेटी का भविष्य के लिए फाइट कर रहा है, पॉलिटिकल वोट के लिए फाइट नहीं कर रहा है। और बुबागरा जीतेगा, अपने लिए नहीं जीतेगा। आपका बच्चा को हम नंबर 1 कराना चाहता, हम अपना तिपरासा दोफा को नीचे से ऊपर उठाना चाहता। ये रास्ता देखा मैंने विश्वजीत आपका एरिया में, मैं जानता हूं आपने 5 चिट्ठी लिखा है चीफ मिनिस्टर को रास्ता बनाने के लिए। ये इलेक्शन जीतने के बाद ये रास्ता अगर ये लोग नहीं बनाएंगे ना, हमारा सपोर्ट इनको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा सपोर्ट हमारा। आप इनको उल्टा समझाओ आप कि अगर आपको तिपरासा का सपोर्ट चाहिए तो तिपरासा को धमकाना बंद करो। अगर आपको मेरा सपोर्ट चाहिए तो पहले तिपरासा के घर में बत्ती आना चाहिए, पानी आना चाहिए, रास्ता बनना चाहिए, शिक्षा आना चाहिए, हेल्थ हॉस्पिटल बनना चाहिए। उसके बाद अब मंत्री नहीं चाहिए, अब तिपरासा, गरीब तिपरासा को मंत्री बनाना है अपना गांव में हमको। और जिस दिन वो होगा हम लोग चीनी हाथ चीनी शासन करेंगे, कर सकते हैं और करेंगे। YTF President Suraj Dabar Mal launched a scathing attack on the alliance partner regarding the long-standing Raman script issue and other public grievances, signaling internal friction within the coalition. YTF Sara district of Sara Tripura fully looted. We are ready to fight for any cause under the leadership of Maharaja. Ang tini sana nemu chungo Sara Tripura hasten lukuno already reading zakhe. Amni bai ready. Aron sung khanaka waire wai je khanaka je Sri Tabungni present chief minister of Tripura. Borok sauze additional dokol khainai. But I say no and never. We are going to capture TDC jaga khaye. Apna baat TDC boro imang nunga nangya. We are going to capture in the upcoming 28 election. State Assembly election Tripura Prothom bar Mukhyamantri samne bache abot reading jak
iti ADC o jesapa na chiri khoi tong jesapa rang sabadi abo no dinwa success ng yahisi and YTF simia o jorawo election ka mo tiprasa base tipramotha base jonojati na hisi totally tangi hindi borok jonojati no je nangman use khainai jonojati rong no borok chuak kharnai bairang bai khum bairang be charoi borok abo oversna na hisi hapono puno dinma success ng lak and o botoman di mukhyamantri ang sana nayo jaga jaga ADC area o thangai je tabuk tipramotha no pulmasai tiprasane development tiprasane nangkungmani kok tiprasane je tuiman ngia machaya school kre college kre abno kamko focus khaika sakhamo hesi ya ba bono tamnuk jakha bonuk jakha je o bini jekono jagao sumthangnuka bosawo ADC dokhol khainai okbaro romance skrip reya abo tiprasarong ni bagai besek joraptei positive body jiban jabang sia yaba upcoming go bini mukhyamantri seat abo riksa tongo ADC o tongo tipramotha ya tiprasa te sarkar phanga ke guarantee ni bisinti sawo nonobo mukhyamantri 2026 bisino out kher nahisi abo tiprasa all the mentally physically saksak bansu paijab. Speaking to reporters from Chini Khorang, MLA Biswajit Kaula reiterated the party's unwavering commitment and the socio-economic upliftment of the Tiprasa people. Sarno sangani musugo next election tabu buskango fighting boni kokpir mo main kokpir mo ke bomtoi Hari actually serai muda kasih situ. Tini hari dino seng bahasa naik hangkai. Serai cini future vision. Tini seng tambai politics kaiba. Ang tagi usaka seng politics kayo jagawo cini je survival ni bagai. Cini je security ni bagai. Cini future generation seng kaisa kaham position kaya kami cini politics kayu seng. Cini regional party ni lokho udesho tonggo. National party ni lokho udesho kerui. Borok national issue ti sabung makayu. Sengbrana hamya hamania. Borok national issue no ti brani demand tongo. Borok sorbo ni bagi bawang sogo. Joten bagi bawang sogo. Bat cini regional party. Cini special seng mono sawo. Cini je seng oro ti prasaro. Diru go din romoi. Sana taki India mar Jerman 70-72 bosor kakasa. Kintu tini seng India mar Jerman ya golo. Je tini obasta boza katong. Tini seng boza katana tong mani. 184 king seng rule kaya boza golo. Tini development sana thanggang kay TTADC area ni patani je development bay. Tini je TTADC area ni je development. Mo hor bay saltafat. No nuk na mani kok ya no nukui tong. Tini sana thangkai jiranya digi thangkai no sorok kaham tong nai. Tui kaham manang nai. Lama kaham ongo. Kitu tini TTADC area hapkai. Tan bagi lama hamiana na. Nok tini jompo jalo hapakya. Taka jalo hapakya. Nok tini nuk na chin lama tam condition tong. Tini omah hai lama jor kotor kaham tong ke. Thani angnon sa wang jibari thani. Jodo lama ka. Ke chini mission chini vision serai tongo. Je jeng asuk din deprive khaya tong mani. Jeng kendro bai je jaga o sukti khaya. Je tripartite sukti khaya. O sukti ni implement jaka bana khai nang nai. ADC o direct funding na nang nai. ADC o chung tini 184 125 amendment bill pass kaya. ADC o tai khamta mari nai. Karon chung titi ADC nominar gmai ang ke chini agami dino future ro chini onek manak dige thani mo. Aun bagi mudda tini kaisa na sawa je tipramotha chini bobakra netritwe tini regional party jotin strong. Chung divide ng lab kare. Chung kaisa target mari nai. Tini roman horobe je chung kokma siang mani ektan karon. Tini jodi tipramotha jodi fact rong mano bidan sabha ong kai jodi thana 2023 jodi chung king maker ang kai jono action bising action ti roman forum sinan bagi jono bra bad dong kham tini mo center me kuno or kendro me kuno or link up kare tini sungsa je saimono je rajoni cabinet jodi kaisa dijon na khang kai no roman forum no sung tini question paper submit khaimang khamu question paper sung khaimang kham voice up bodi bakam tini om hai din phaina nangman chin thani chung but unfortunate chung durbagyo honi man tini but chung 2028 chung omna yakar gla ti prasa jote saimono chung kintu omna chung sufuk mana nai je democracy o gণতন্ত্র bo politics je majority bon mas mane guaranteed okay o jaga o jara majority phege tini borok boron mote khai ton ko sunga bono jasa khabar maka sonai ebong omni bagi o TTADC je election o very important chin bagi gan bagi ani sure chaimano sung 2023 2026 tipramotha no sarkar financing 22 থেকে 24 The event also saw a significant political shift as 36 voters from 5 families officially joined Tipramotha.
부하그라도 가만히 고만히 남서고 그만 디프라모다 파이널을 가만히 고만히 남서고 디프라모다 그만 저희들 파이널을 가만히 고만히 남서고 부하그라 롱랩 디프라모다 롱랩 Reported by Subarna and Pravir from Pekarjula, Chinikhara.